Ngi pediang sengop hai pi sachisen shaga MCS Gospel Preaching Channel. Bat ngi ai kublais nem thamai basuk bukmen ya pi baro ha kerteng bathiang tam ke jong Jesus Christ. Bat ke kubor ke bang i wanra mta ke sngi ke dai shapang. U Jesus Christ kum unong bishar. U Jesus Christ ulang kum unong bishar. Ublay ukpa ula ai haukun u Jesus Christ ya ke ikhtiar authority ban bishar ki ei baro namaruk pa bishar ya no ru hanrai ula ai ya gajing bishar baro haukun babaro kin buram ya ukun kumba ki buram ya ukpa ngilaban syam yones kulnang besan gedekhat ke ar tu ar pulai hang neng is ngau tho baga lenti sha ukpa ka dei lang ba ukun ubalong Jesus Christ utrai u Jisu uong nga ubalong ka lenti ka jing shisha bat ka jing imde Yonis khat saw nriu nadu kipor ka kitab barim layat hu ulpa ba u Jisu un bishar bat un sensyar u Daniel uyo i bat uong kumne ngalayo i haga jing itu pa menmet bat hakmi lawan uwai dekil o beneng kum ukho nubriu bat ulawan syauta ubam naman hendai kulong na ublay bat kilawalam ya u hajan jongu bat la ai hu ke jing sensyar ke buram ke hima bagi kenja benriu baro kijat benriu bat kikten kin syakri ya u kajing sensyar jong u kalong kajing sensyar bom jukut kaban am du no bat ke hima jong u kaban am penjot no laban syam Daniel nyo khat lai du khat sa manba uji sukris ompat wan long briu syagane ke perthai u Daniel uladap yo i yagine ki ei yagi bau belai u kpaul ai kata bor ha ukun bon sensyar bat bishar yagi jait penriu baro ha kata ka hima kaban am jot no hapo ke syihjar senam bat syabam jukut haga kitab jing penpau ba ublay ula penpau ha Yonis haga deulanong Patmos u Yonis uong te un sensyar yaki da uding sensyar nar bat uyo roj ya kajing teliat umso kajing shla kajing bitar jong ublay badan bor baro bat udon halor ke jangkup bat halor ke lebong jong u ka kerteng balatho us kis bat utrai kitrai King of Kings and Lord of Lords ngilaban syam jing penpau hat kendai kat kot ke bakat saw du khan riu hadin ke jing mi pat u Jisu ulah pau hagi senran jong u bat ulong haki la ai hanga kabor baro habneng bat hakendau Matias arupra khat pra hang neng is ngau thu bahadin ke jingyap bat jing mi pat u Jisu na jingtep ublay ula pengkup ha u kabor bakrau bapela la ai ha u kabor baro halor kiksuj halor ke jingyap la ai ha u kabor ban bishar bat sensyar syihjar senam ya gane ke perthai bat syadu kibam jukut ke syihjar senam kam dai tang ke jing sensyar hanrai ban bisharo yakiba im bayap kumjo hakaba kiba im bayap baro kin her syasuny naba utrai ulawan hiar nabneng bat kejing risa da ketin sawa u angel rangba bat da keturoi ublay bat kibayap ha ukris kin ya mi pat shwa kumta mangi kibedang im ya kibala pensa on rong no yangi lembat ki hakil o badnya syam ya utrai hasuny beneng ngila ban syam nengkong Thessaloni kolong ke basaw ke dekat ke bekan riu dekat nyo nasuny beneng kin hiar pat syagane ke perthai ha Jerusalem ha kata ke por jong ke syihjar senam uway lagi teman basan ula keli wong kine ki bala kup ki jangkup balik hato ki long ki bat nang no ki wan ngalayat hu ha u
ko kenrat metip mame. Te ulong hanga, kine kilong kita ken kibawan na kata ke jing jenjar ba, Great Tribulation. Bat kila sait ya ki jankup jongki, bat kila pengkhoj li ya ki hakis namu khon langbrot. Kine barok kin syakri yau jisu, mensngi bat menmet. Kin am tangan, nesliang syo, kasngi kan am syok haki, lane kano ke jing shit. Jing pen pao nyo wud khot ke khat lai hadu khat nyo. Hakata kapor, ki bom syom lemane dem ya uta umrat klau. Lemne ya ke dur jong u. Bat ki bom syom pediang ya kata kadak. Sik sik sik. Halor ki selang mat jongki. Bat halor ke keti jongki. Te kila im. Bat kila sensyar lembat ukris 1000 senam. Hanrai kita ki besak. Na ki bayap. Kem syem le impat. Tat andala pendep. Ya kata ke 1000 senam. Kene kalong ke jing mi pat benengkong. Ubah suk bat ubah khoj long uta ubadon ke benta. Ha kata ke jing mi pat ke benengkong. Halor kine kata ke jing yap ke baar kam dan borsyo. Kin long kileng dok jong ublay bat jong ukris. Kin ya sensyar lem bat u 1000 senam. Laban syam jing penpau arpo kudekot ke besaw hadun riu. Te kumta anda ukhonu briu unwan haka buram jong u bat ki angel lem bat u. Anda kumta un syong haka khet ke buram jong u. Bat an yelum lang yaki benriu bara hakmat jong u. Bat an pen yaklat uway na uway pat. Komba unang ap lang brot upen yaklat yaki belang nagi lang brot. Unbu yaki lang brot syakamon yaki belang syagadiang. Nyelak ban syam Matius arkusan. Kedekot ke balai huwai dulai hulai. U Petros u yalap de kebaong. Ula hukum te yangi ban yalap ha upai ba. Bat ban pla ba une ulong uta ubala thung da ublay. Ban long unong bisyar ki baim bat ki bayap. Laban syam ki kam ki apostol sipo kedekot ke basaw puar. Kumta ujisu ulong unong bisyar ya ki bapop bahok ya ki baim bat bayap kumjo. Un bisyar un sensyar 1000 senam kain ya ki benriu haper thai bara. Naba ulabu kasngi haka baun sebisyar ya keperthai haka hok da uta ubriu ya uba ulathung. Ngilak ban syam ki kam ki apostol khatnyo kedekot ke balai huwai. Ublay ulabu kasngi ba ujisu un bisyar ya kene keperthai 1000 senam. Balay ublay un bisyar ya kene keperthai namar ukampen kordor ya ubriu ban ya keksiar bala perang. Ya ubriu ken ban ya keksiar ban nela ke Ofir. Ila ban syam Isaya khatlai kedekot ke bekhatar. Lada ubriu umlong ubakordor hakmat ublay. Kan don ke jing bisyar. Namar kata, ublay un ainong ya ubriu, kat kum ki jing le jong u. Laban syam jing penpawar par, kedekot kebakat ar. Ublay dak benta ke buram ke jong u. Amen.